nibwo nari ngeze isaha ntabwo nayirebye kuko shoke nahise ngira yatumye pressure izamuka bituma neza ndikubise hasi no kuri ribu ndagwa kuko nawe icyo kintu bakikubwiye uri umubyeyi uhita wikubita hasi direct kandi ubuzi umwana wawe uko ahagaze. Leta y'u Rwanda uyu munsi yahagaritse by'agateganyo irushanwa rya Nyampinga ndetse n'umwe mu babaye ba Miss atabwa muri yombi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumuta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kuri uyu wa mbere ryagaragazaga ko iyi minisiteri ifashe icyemezo cyo guhagarika irushanwa by'agateganyo. Muri iri tangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Umuco n'Urubyiruko Rosemary Mbabazi rigira riti hashingiwe ku iperereza ririmo gukorwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ku muyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakorewe abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco iramenyesha abanyarwanda bose ko iba ihagaritse iri rushanwa mu gihe iperereza ritararangira. Ihagarikwa ry'iri rushanwa ryahise rikurikirwa n'itabwa muri yombi rya Nyampinga w'u Rwanda 2017 Miss Elsa Iradukunda. Murangira Thierry umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yabwijwe rya Amerika icyo uyu mukobwa akurikiranyweho. Tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka RIB yafunze Iradukunda Elsa arakekwaho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza bifitanye isano n'ibyaha Ishimwe Dieudonné akekwaho. Ubu ngubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Remera. Iperereza rikaba rikomeje mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Amakuru agera ku ijwi rya Amerika yagaragazaga ko bamwe mu bakobwa babaye ba Nyampinga mu bihe bitandukanye banditse inyandiko bayishyiraho umukono imbere ya noteri isobanura ko mu marushanwa babayemo batigeze bakwa ruswa, ko n'ibyo batsindiye babihawe batabanje gutanga ruswa iyo ari yo yose. Nabajije umuvugizi wa RIB niba banditse inyandiko bose baza gufatwa, dore igisubizo yamaye. Elsa kugeza ubu ngubu niwe iperereza rimaze kugaragaza ko hari impamvu zituma akekwaho iki cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kubangamira iperereza, ariko n'ubundi iperereza rirakomeje. N'undi wese byagaragara ko yaba yarabigizemo uruhare nawe nta cyatuma adakurikiranwa n'amategeko. Uburyo yabikoze nyine nibyo biri mu iperereza. Urumva ntabwo ubu ngubu ari igihe cyiza cyo kuba umuntu yabitangaza. Cyari mu iperereza kugira ngo tumenye uko byatangiye n'uko byagenze kose. Guhagarika ibikorwa bya Miss Rwanda mu gihe kitazwi hari abasanga ahubwo byari byaratinze. Rutanga rw'amaboko ni umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda gishingiye ku muco yagize icyo abivugaho. Ko ntabwo mu kinyarwanda wafata umwana w'umukobwa akirirwa yita ku mahariya, yita ku bwiza, agira gutengo noneho kandi imbere y'abantu nabo bafite imico itandukanye n'ingeso zitandukanye ngo wibwire ko hazavamo ikintu kizima. Bisaba rero yuko ibyo bintu byahagarikwa hanagira n'igikorwa cyitwa gutyo koko abantu bakagisha inama hagakorwa igishingiye ku muco. Kuba byahagaritswe rero mwe mwabyishimiye? Kwishima byo hari n'ikindi kintu, ntabwo twajyaga kwishimira yuko haba haratangiye ikibi ngo kigombe guhagarikwa. Twashima ko ikibi cyahagaritswe. Guhagarika amarushanwa ya Miss Rwanda bishobora no kujyana no guhagarika irindi rushanwa ryari ririmo gutegurwa ry'umusore urusha abandi uburanga. Inteko y'umuco yatumije inama y'igitaraganya igomba kuyihuza n'itsinda ry'abategura irushanwa rya Miss Rwanda mbere y'uko abasore 18 baherutse gutsindira kujya mu mwiherero berekezayo. Guhagarika irushanwa rya Miss Rwanda ndetse no gufunga umwe mu ba Miss bije bikurikira itabwa muri yombi rya Bwana Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda watawe muri yombi tariki 25 z'ukwezi gushize kwa kane. RIB itangaza ko imukurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye. Radio Ijwi ry'Amerika rero dukomeze ibiganiro byacu noneho dusubire mu Rwanda aho imiryango imwe n'imwe yo mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda yugarijwe n'ikibazo gikomeye cyo kutagira inzu ziboneye zo kubamo. Iyo miryango rero ikaba yegereye agace k'ibirunga yabwiye Ijwi ry'Amerika impamvu nyamukuru ari ubukene butuma nyine batagira ayo mazu. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa akaba yarasuye ako karere hadutegurira inkuru irambuye.
Radio Ijwi ry'Amerika igera mu mirenge itandukanye yo mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda ni mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri yahasanze imiryango biboneka ko ibayeho nabi mu nzu zitameze neza. Izo nzu uzitegereje henshi mu mpande zubakishije ibituruso byumye, zimwe muri zo kandi biboneka ko n'isakaro ryazo ryashaje. Abazituyemo batubwiye ko ari ubuzima babayeho igihe kirekire byambuza uko ngira aha mu karere kegereye Ibirunga. Umukecuru Marita y'ingeneye w'imyaka 76 y'amavuko yibana mu nzu biboneka ko umunota ku wundi ishobora kumugwaho. Yinjije Ijwi ry'Amerika mu nzu ye iherereye mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze. Inzu niyo nyishe, inzu izangwaho nyonjaga kuryama mu cyumba cy'uburiri no kugenda ntegetse gutyo. Nabye nti munsi napfuye tumuzamaza mwakora kano kugikari none munkuremo. Inyuma n'ibiti bihagaze yo gusa biyiteze. Iba yaraguye kera ubwo yabe yangwa gonga bakoyise y'abazima Kakugwaye kakwica se ngapfa nyine none mbamari kimwe muri abayobozi cyumye mazi n'umuryango gwaje ntacyo ngo mari insigaye mazi iki nijoro babimeze biteye imvure guye mwe turahenga maga ndaza nkabaha ngaha irakubira isimbeyo. Kubabona izinza ari nko ku nshuro ya mbere ashobora guhita agira amakenga ashingiye ku mibereho y'abazibamo. Uretse izinzu babamo kubera imiterere y'aka gace biranagoye kubona ubwiherero ku badafite inzu ziboneye zo kubamo. Ku mukecuru y'ingeneye akavuga ko inzabamo iri inyuma ya nyakatsi yabanje kubamo. Ewe nabana nyakatsi nyakatsi ntabwo natirikoga gutya ngeze amahirwe nko bana banyubakiye uzi kuva mu nzu napfuye kure kwimeza idaho mwitagize ite mbonye inzu Imana ikamfasha ikankorera itangaza kona mvuye mu nzu bakazankora mu nzu nzima ubwo nayigwamo ariko nsimbye ariko nkabona inzu. Ibigaragara mu murenge wa Musanze ni nabyo bigaragara mu yindi mirenge ifata ku gace k'amakoro y'Ibirunga. Abo twaganiriye nabo mu murenge wa Kinigi bemeza ko impamvu nyamukuru batera kubaho mu buzima butandukanye nabo mu bindi bice by'igihugu ari ubukene. Ubukena kubura amafaranga yo kuzanisha urwondo. Urwondo ruba ruhenze se? Ruba ruhenze none se umuntu umukene yaruzanisha iki? Birabangamiye se? None se bitabo wabona wararamwe bibituse abandi bari kurara hameze neza ukabona bitakubangamiye uretse kwibura. Natwe ari byo bari ubushobozi dufite twakwifuza ibyiza kuba heza natwe nk'abandi. Nta bundi buzima muzi, ubuzima bwanyu ni ubu ngubu? Ubuzima bwacu kana ubu turiho si ubundi buzima bwaba ari ubu. Mujya muvugana se n'ubuyobozi ngo bubafashe cyangwa mufatikanye bigenda bite? Ubuyobozi sikari ugufasha abo bashaka none baza kugufasha badashaka. Kubona itaka ryo guhomesha inzu cyangwa kubumbamo amatafari muri aka gace kegereye Ibirunga abahatuye bemeza ko ari ihurizo rikomeye. Mu biciro by'itaka nabwo imodoka zibanje gukora urugendo rurerure ni ku mafaranga hagati y'ibihumbi 45 na 50 ku modoka imwe. Itaka ino bakoreshaga barariguraga ntabwo ino iri taka ryino ntabwo rihomaga inzu. Ijwi ry'Amerika imaze kwitegereza no kumva iby'iki kibazo yavuganye n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze. Ku murongo wa telefone ngendanwa bwana Janvier Muri, meya w'akarere ka Musanze yabanje kutubwira ko iki kibazo bakizi kandi bahangana nacyo umunsi ku wundi. Muri iyo mirenge cyane dufite ikibazo gikomeye nk'uko ubibona nawe hageze n'ubutaka bw'amakoro. Ko hageze rero igitaka ubwo nibyo tuba turi kurwana nabyo. Hari amazu tumaze igihe dukora muri mwaka w'imihigo harimo turi gukora ariko si ukuvuga ko afite icyo kibazo yose turi kuyakoraho. Ngo tugenda dushyira mu bitewe n'ubushobozi nk'ubwo nayo mubwiye bukenera nk'ubutaka bukenera amabati. Ubu ngubu wabonye ashyiramo ibyatsi ntashoboye no kubaka igikoni ahita yicanamo kwa kundi ko yicanyemo na twa tubati twari turiho tugahita dutobagurika. Ibyo rero nanone byongera umukoro wo gushaka nanone n'isakaro ku mazu amwe n'amwe. Meya Ramura akomeza abwira Ijwi ry'Amerika ku ngengo y'imari bashoye mu gikorwa cyo gufasha abafite inzu zishobora kubateza ibibazo. Muri uyu mwaka w'imihigo twari twarashyizemo miliyoni 100 nizo twari turi gukoresha. Ku miryango ingahe? Ni amazu atandukanye. Hari ayo kubaka bushya amazu 50 turi gukora, hari ayo gusana twari dufite 50, hari ubwiherero 200 batagiraga namba, hari n'ubundi bwiherero 1000 bwo gusana. Urumva rero ni amafaranga agenda akora mu byiciro bitandukanye by'iyo miryango. Ijwi ry'Amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'imiryango ikeneye kubona inzu zitunganye aha mu karere ka Musanze. Gusa akarere katubwiye ko ari akazi kadasaba umunsi umwe kuba baboneye imiryango yose amazu atandukanye nayo babamo. Aya ni nayo ntandaro kuri imwe mu miryango ikomeza kwibasirwa n'ikibazo cy'amavunja kubera umwanda nk'uko bitangazwa n'akarere ka Musanze. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Eric bagira ubusa urakoze kuri iyi nkuru ugejeje ku bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika, naho tugiye gukomeza rero mu kanya ku bindi biganiro byacu.